Ke cerita yang mangkin aring Kiskendha diraja sira sang Subali eleng kaping semayane dumunan sawireh sang Subali boleh mesemaya sareng Ida Bathara Indra jagi nyelamatin putri Ida sanemo parap Dewi Tara. Napi malih Ida Dewi Tara sampun suwe wenten nalika ring guwa Kiskendha keparikosaipun oleh rasa sesakti madan imah sesuai. Sane mangkin sira sang Subali jagi mabawa sang sarangarinipun sang Sugriwa manapa sida mrika ke guwa Kiskendha ngematiang imah Yesus. Johadi sang Sugriwa dewa madaladi ne jani beli ada kos belu kabeh nang dewa Why? Mami tang luke, mami tan luke pitiang liako. Aksi semah pangu baktin titiang lelike beli. Mang sampunan titiang kini suatu pun dilagu lelike beli. Aksi semah pangu baktin titiang. Adi sang Sugriwa dewa loan mai dini barang menajak beli negak ke dewa di ingin dia na sapuni ke titiang sering beli nawakan titiang beli aku nawakan. Dati buku tu membeli nadak sara. Ngau kan titiang ngau meriki. Napi sana wenten. Ne bakal ngau sang kopi nanti titiang. Len kento belenan sumitan beli ne kecinga kemen titiang. Luya kadi sugya ketawakan deni meke. Jaga sugya ne kaput bulam. Ram ketatutanan beli ne sane mangkin. Napi mirip wenten bau cana dugo sang ketelan di tiang bau cana mangde di tiang uning sapunike.
Wah, nah adi sang Sugriwa Widewa sing ada aselam kuku atepung emang kebau sing ada cara tu Widewa ni. Apa buen? Sing ada dah dua tetelu ni bakal laos beli ni kape ni Widewa. Nah, back kang kuping Widewa ni mak. Apa mahawinan dino ne jani beli ngau kan laga ni Dewa ni. Sawire beli ngot kape nan semayo ane malu ring itu betaro indo bakal nyelamatin putri itu sane mau parak Dewi tak. Apa buen itu Dewi Taro supo makelo ada ditu di gua Kiskender ni. Kapai koso ipono le rasa sakti ane matan imah esok suga. Nah, do ane mahawinan beli ngau ke ni Dewa ni buku jani. Apang si do Dewa. Kita mesti pago panyak pun ni mau kejang nyarangan beli. Magote musuh ditu di gua Kiskender ni. Nah, kita hati kita. Dini mau beli jani ngelaksana ngane matan panca satyo ni. Ni jento satyo semayo ni bakal sanang beli jani. Mau janji itu betako itu. Bakal nyelamatin putri itu ane matan Dewi Taro. Nah, kita hati. Ini ya nasa pun ni kepau cana beli ini titiang seiring beli aku dukus makin beli sapu napi makin pau cana beli deh dukus Merasa mayu pagi yo kena beli ni hati. Nah ni tadi, mai kemuka gua Kiskender ni, ngematian ni mai sesuatu. Sawirah ye, sing pantas hidup di bumi ni. Apapun ye, melaksana corak dua ke, momoang kata. Ini dijaga hati. Ingat tadi, pada rasa jaya ning singo sana. Ya ni kakak bersatu ngematian mai sesuatu. Pasti bakal berjaya hati. Nah, ane jani dapeng atak baru naga ni bekerja. Apang sida barang kamu ke gua Kiskender ni ngemagot musuh itu. Nah, kita adik kita. Inggih. Ya nasapun ni ke pau cana beli ni dia. Dugus beli memajau mereka ke gua Kiskender ni. Bang yang titiang napda pangpagaw na ni Sami. Dugus beli memadu. Titiang sering beli. Nah, lembok itu kena ni. Lan lautang jani. Jemaat senjata ni. Kamu ke gua Kiskender ni ngematiang imai sesuatu. Inggih, ya nasapun ni ke dugus beli memagi. Wah, lembok itu lan jalan tadi jangan beli.
banyak gua naga yang kejang. Ni ada paucana ni beli si Agung Sang Supali. Bakal ke muka gua kiskena ni. Bakal kematian musuh ane matang di mahasiswa. Sabi kayo, memandung itu di Witawa ni malu, itu di Indra-Loka. Nah ni tadi, lautan saya jam kejang. Bagang kemudian ke gua kiskena ni, tansah mapan. Kematian musuh ane matang baik. Lo pengen deh. Kamu. Wah, mangkat gue. Gua naga jadi mukjam mata bang. Wah, mangkat. Gua naga mukjam, gak dapat.